Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi reru. Hi ndlela yaleyo amukela eka Dilolostro YouTube channel eka siku ra 24 ra Ndzhati lembe ra 2022 titihati ya ku nwa a thembisa eSimple Kitchen laha ku nga ta va ku hlangane munhu wa munhu na munhu wa yena eka Wafa-Wafa ku ta va ku ri na ntirho wa ku tlangela ndhavuko heritage naswona hi vone munhu wa munhu na munhu wa yena va ri eka nxaxamelo wun'we laha va nga ta va karhi va nyanyula ntshungu ku ya humelela yini mara loko u tsundzuka ku vona minkandziyiso a hi khale kwala ka n'hweti leyi nga hundza n'hweti ya Mhawuri laha hi nga vona munhu wa munhu na munhu wa yena va endla minkandziyiso ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a va ri na swivilelo hinkwavo ka vona se a hi tivi leswaku ya humelela yini. Loko u tsundzuka laha ka ndhawu leyiwani i ndhawu leyi fambisiwaka hi tatana Maseda Nkuzana xana swilo leswiwani swi nga va swi lo endliwa hi mavumu kumbe xikoho xikongomelo xi nga endla leswaku mukondloteri wa gigi leyiwani a endla leswi a nga swi endla ke a hi tivi hi ta vona leswaku ku ta humelela yini mara mina hi ku twisisa ka mina ni vona ingaku swilo leswi a swi lo endleka hi xihoxo xi kona xi nga kona a ho yimela siku ra 24 ra Ndzhati lembe ra 2022 hi ya vona leswaku ku ya humelela yini eka Wafa-Wafa. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.